Dobar dan. Ovo je serijal od 3 emisije o informisanju osoba sa invaliditetom, nezi, merama prevencije u cilju unapređenja zdravlja i poboljšanja kvaliteta života. Nju je osmislio CEPUZ, Centar za edukaciju, prevenciju i unapređenje zdravlja, a nadamo se da će pomoći osobama sa invaliditetom, članovima njihovih porodica i svim ljudima dobre volje da pronađu što bolje načine za što uspešnije lečenje. Unazad 15 godina Srbija, kao i druge zemlje cele Evrope, apeluju za kvalitetno izlaganje suncu. Naravno da je u cilju kompletnog zdravstvenog stanja veoma važno da budemo izloženi, ali ne u periodu intenzivnog zračenja. U letnjem periodu, to su periodi između 10 i 16 časova ili 17 časova, zavisno od geografske širine i dužine, zavisno da li se nalazimo pored mora ili na planini. Druga mera zaštite je da boravimo u hladovini, da se zaštitimo odećom, da koristimo šešire i naočare. I najzad, ona najjednostavnija mera je da koristimo kreme za sunčanje. Kreme za sunčanje namažu se pola sata pre izlaganja suncu, deluju 2 do 3 sata i potrebno je naneti ih u određenoj količini i stalno ponavljati. Osim toga, veoma je važno da osoba zna da li pripada rizičnoj grupi, da li je osoba svetle puti, sa velikim brojem mladeža, da li u porodici ima nekoga ko je imao karcinom ili malignim melanom kože ili nekakvo drugo obolenje. Kod osoba sa invaliditetom imamo 2 grupacije ljudi. Osobe koje se gotovo uopšte ne izlažu i osobe koje su preterano mnogo izlažu. Ova emisija je upravo o tome kako pomoći jednima i drugima i kako pomoći svima u pronalaženju, u što jednostavnijem pronalaženju eventualnih problema na koži. Ukoliko su osobe koje imaju poremećaj termoregulacije, naravno da će se one izlagati mnogo manje visokim temperaturama spoljašnje sredine i potrebno je da budu u hladu. Ali to ne znači da treba da borave u zatvorenim prostorima. Boravak na planini, u šumi i na moru u periodima kada nema intenzivnog sunčevog zračenja je također blagotvorno. Pre svega, osobe koje imaju problem sa kretanjem, zbog toga cirkulacija je smanjena, količina kiseonika u njihovom organizmu je smanjena, opšta otpornost organizma je manja, a ukoliko se ne izlažu adekvatno suncu, naravno da i D-vitamin kao osnovni mineral za formiranje koštane strži također je deficijentan. Za sve nas potrebno je da se izlažemo suncu oko 20 minuta u toku dana, lice, vrat i dekolte, ali ukoliko toga izostane, a ne retko kod ove grupacije izostaje zbog toga što su uglavnom u zatvorenim prostorima i za kompjuterom. Naravno, druga grupa osoba koja se preterano izlažu suncu pripadaju rizičnim grupama kao svi ostali ljudi. Mera otkrivanja raka kože koriste se preventivni pregledi kod dermatologa. Oni mogu biti svakodnevni u toku čitave godine ukoliko se organizuju u domu zdravlja i u kliničkim centrima i potrebno je zakazati preko lekara opšte prakse i doći na odgovarajući termin. Naravno da osobama sa invaliditetom izlazimo u susret da to bude u vreme kada i njihov pratioc može da dođe. Ukoliko se otkrije sumnjiva promena, ona se odstranjuje. Pregledi se vrše dermoskopom, aparatom koji između ovakvim ili sličnim aparatima koji detaljno mogu da pregledaju promene na koži. Ukoliko su promene sumnjive, one mogu da se prate ili odstranjuju. Na koži postoje 3 grupe takozvanih problematičnih situacija. To su pojava bazocelularnih, planocelularnih karcinoma kože ili pojava malignog melanoma. Bazocelularni karcinom javlja se gotovo na svim delovima kože. I ukoliko se jednom javi kod osobe, naravno adekvatno odstrani, ta osoba je ipak sklonija ponovnom stvaranju ovakve vrste karcinoma. Kod planocelularnih karcinoma oni se javljaju na koži glave, naročito oko očiju i na uškama, ali njihovo odstranjenje zahteva jedan obimniji tretman da moraju da se prate da li su ovi karcinomi dali metastaze. Kod bazocelularnih karcinoma metastaze su samo širenje
karcinoma u kožu i okolna tkiva. Tako da može doći do razaranja okolnog tkiva. Ukoliko je karcinom na leđima, on može da ošteti kožu, ali i mišićne slojeve. Ukoliko se nalazi na licu, može da ošteti strukture lica. Kod planocelularnih karcinoma, znači promene su komplikovanije, metastaze mogu da budu u limfnim čvorovima vrata i mogu da daju određene komplikacije. Kod malignog melanoma, ukoliko se otkrije u ranim fazama bolesti, izlečenje je kompletno. U kasnim fazama bolesti, što je najčešće slučaj u Srbiji, izlečenja su delimična ili se određenim terapijskim modalitetima produžava život pacijentu. Ukoliko se radi o jednostavnijim promenama, sama intervencija je vrlo jednostavna. Pacijent dobije lokalnu anesteziju i hirurški se odstrani. Praktično ide kuće ozdravljen, znači bez promene. Ukoliko je naravno potrebno praćenje, to se redovno organizuje u multidisciplinarnom postupku, ne samo sa dermatolozima, nego i sa lekarima drugih specijalnosti. U Srbiji ne postoji evidencija koliko karcinom kože se javlja kod osoba sa invaliditetom. Pre svega zbog toga što se ove osobe retko javljaju na preglede, da li zbog otežanog kretanja, da li zbog toga što smatraju da ukoliko se ne sunčaju ovih promjena ili ovih tegoba neće biti. To nažalost nije tačno. Karcinomi kože i maligni melanom otkrivaju se i na pokrivenim delovima tela. I na onim delovima tela koje se nikad ne osunčaju ili retko sunčaju. Znači, sunčanje je jedan od provocirajućih faktora, ali ne jedini. Zbog toga je ova emisija između ostalog apel da se ove osobe javljaju, da se organizuju akcije u cilju preventivnih pregleda. Ono što je veoma važno, to je da ukoliko se bilo koji od ovih karcinoma otkriju na vreme, lečenje je potpuno i kompletno i osobe su zdrave. Ukoliko se javljaju u kasnim fazama, mogu da dovedu do oštećenih delova tela ili do smrtnog ishoda. Organizuju se akcije, a u cilju podizanja nivoa svesti o važnostima merama zaštite, o važnostima samog pregleda kože, ali i dermatoloških pregleda, pregleda dermoskopom i naravno o uspešnom izlečenju ukoliko se ove promene i kada se ove promene otkriju na vreme.